Kinong Shong Shnong Jong Kithan Lum Shnong Kibatray Hapo Top Sem Hapo Kashastri Jong Ka Top Sem Employees Association Daka Jing Kershan Lang Jong Kaseng KSU Narpo Circle Menta Kasingi Ka Arpusan Tarik Unailar Arhajar Arpulai Kila Dawana Ka Management Banbe Kam Mardor Hapo Arpusau Kenta Yaki Armut Ki Barjala Ki Bapinshet Bat Kenshaj Ban Bom Napangi Ki Patba Haka Jing Jaba Menen Kasingi Ka Arpusau Tarik Unailar Arhajar Arpulai Kum magajing dua jing ikum ka asisyon ni labo ikopor yang at least kami kapon 24 hours kemudian apsa konta hapo ka apsa konta within 24 hours udah ban panmap mardon naka hapo media un panmap nang ba long pe ba brok hinsai ba atat ban panmap ba kemen kompli kan le ban kam namta ban pendam kimni jekya kebetulan kali jong yang jelas jong ni akan bakal long scam kumta hi hapo apsa konta kim sedap kam kompli kan le kata kam kum ka jing ya pelang beri jong ini sih minta kan ka ni opos minta ka jing le jong ka ini ki ratu anu ki nang try jong ni ka semen plan ni de ngi kum assistant hani jong assistant hapo ala semen plan top sem employee assistant ngira persang bat kala long seso ru minta jong ni jong try ni meni sih maka jing susi ka long ba ini ki nong bai ki poi hani try kita ande atat ba ka tim nasi pemain ini ki jedru om kam ta om tang ki beli beban menen hard nasi jong buat pakat umbe mah de kata lang borok je jong ni the whole me khala kata lu de nene ding ni wan ni la run me kam no management la ikendok meni hang tu la keren kata kira da le datar la draft datar hani bahkan ni letar la yo pa bala sen do presiden jong ni company tu kebanongkong ni nga naklen jong sen ki people di snokmen ban yo i bagi ni ki perok pasnam jong ni ki baterai hapo kana company MCL ka Meghalaya Cement Limited ke berang ni atas sky ngai ba ka jingi teli jong ki kalong kabor ba kum ni king mo ngi ban ya teli kum kinong tre para kasi yang ni hapo jong ni corruption company te na kay graw ba kana jong ni kasang iwan ban kesan lang ni ki ba kalong ka bade hok mangi na kasang kesan ni ki namar bang yo i benin mo kana ka kajing persiang pa iba jong ni ka public hearing mo ni hapo company yo iba don ki armut lain ki dekhar mo ki barjala ki baterai kene company ki perta ki kin ki ba kensai mo kaji samri kin ban keren gumto ha kum ki nong trai company ki ba he keren kim dei ban ki kum kin ha hang ne hapo keren jong kin ban keren kum kin maro usko ha maro usko khatam karo usko kai kaji kum kata hatu kam dei gating kensai habro ka bi kecai benreu te kum kini la ja keren company monoban makli kena keren sunyi ken tangiwan ban ajing kerban ni kini ki nong trai jong ka kini kasih jong ik baterai ni hapo company ha maki mentang ni sutho ka kila bu ka kot mo kila ban simit ka kot ban wengkam sindon ya kitu ki kinong pensit terus ni kinong trai jong company ban naklen jong ngiru ngiong ba hapo arpsau kenta bana kena company kam wengkam kitu ki ba kensai menin temut naklen jong nginsen kret kesengin ngiman se ban sim ya kam ni kata kita ban file ketua KFR persa itu ti kita kinong konsep menin tena kalian jungi kesengru ngila pengkre ka FR bangin file sepo police station ban hukum ban ka polis ka ban sim action gitu kiba kan pensit menin kesini aja skill ke harai nagalang ke arleng mamla rekrit kelsan kawan ngajing pen thayo tu bom red jengki la polong ni borok banyak pra wat ingi baterai hangne lo menin sakhnget ila shot sakhnget ila syak ni syak mensau keng kena kaliang jonga baterai hangne yang perem juri kene ke jingle lagi bor bahalor kim khenshu kim dan syuk buram perem juru ya kini ki armut ki barjala ki baterai po company kila perem kami kitin ni bakhlam akor man yuraj